Dok se NASA pripremala za projekat Apollo, deo obuke astronauta odvijao se u pustinji u rezervatu Navajo. Jednog dana poglavica Navaha i njegov sin su šetali i naišli na astronauta. Starac, koji je govorio samo Navajo, postavio je pitanje koje je njegov sin preveo. Šta rade ovi momci u velikim modelima? Član posade rekao je da vežbaju za put na mesec. Starac se sav uzbudio i pita da li bi mogao da pošalje poruku na mesec sa astronautima. Prepoznavši priliku za promociju, ljudi iz NASA pronašli su magnetofon i snimili poruku poglavice. Nakon što je starac snimio poruku, zamolili su sina da je prevede, ali je on to odbio. PR-ovi NASA su odneli kasetu u rezervat, gde je ostatak vremena slušao i smejao se, ali je odbio da prevede poruku starešine. Konačno, NASIna posada pozvala je zvaničnog vladinog prevodioca. Njegov prevod starčeve poruke je bio: Pazite na ove momke, došli su da vam ukradu zemlju.